Sachisen pat kuble ye fi baro bat fi dang ye pe ye ka kubor jong u mau por. Habing ye ya cha prang bat ka kubor hagani ko por tung ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ko kubor kumne. Wat kan tho tang ha YouTube mi ban kren haran san pai baru wer ki samla Congress. Mi yeu ki khon ka senra joai ban lekmen ya ka shat sukra araja arpuar. Penlong ka Maukro District Cycling Association ya ke MDLCR khurnam job ki saungut sipara. Saud ki samla ke jela kin mi khmat ye keri India shaka Muay Thai World Championship ha Abu Dhabi UAE. Ra ka Shillong labet ye ke nam lado ha ke Lempung second Berkham Cup basketball tournament. Kenika Young India people ki bani sebentar di kibri ki ba dan ki jing ia ke sen kongres ki laban ndi tan ki samla kino ki barang pa ki rukun thai ki orang ba ki laban kran ya ke ba ki jing action hak state dan kam shuban batai ni kat sabang ni phai ni itang ki jing sudah kran hak tian la jong namar hi kran tian la jong his mo try ki kran na dugo danwat ki pin mi la sabar ke bang snow dan ni poiro shaka national level ni kran hi rak tian la jong ni pin pau shai bang di khasi dan ni na kon tang e ro ban pendrung ni kin i peningen bang ni kwa ban pendrung ni khasi hak e chedo kila launch na do ka 26 of March temata la ban log in ring ye video song hi sasan hakane ka website hakane ka link san hani ye video sa upload de ha ban register shwa ka by register de shis pat last registration ka de 31st of May kade ka platform yang ni bang mi na laki snong na laki yen mangin pedi ki sap bangidan kamno bangin keren ka rensan inde ban leran kadau ba kalong ba ki kwa ban sei ki samla ki ban ka sap ban keren inde bang syukran tang hapo yen ngin comments tang YouTube ngide ban mi sabah kan pedi laki sap inde bangin keren tamang inde ban keren laki tien ki ba khwat ki ba kata man yong ni no keren halor ki jing shisha to ke ya ka khusnam to kijing job ki hadu ngata ke pat panbana ka no ka dot dai fi trophies ki certificate nang ta dai phina banong national speaker trong ka youth congress star campaign edition nang to kanan sa state dam ka state pada ke sa select ki top 5 ke pos delhi te nang ta ken sapoi ke jeng khon te ka kro nang ta nang shimanta ka long mi shakhamat panom le ran keren ya ke jing shisha ke sa upload be ya ke YouTube trong phi ya ke video trong phi ha ka to link ba ke la ai te nang ya shakhamat panom le ran ma kam dei phila ban edit hayeng phila ban delete phila ban ring ba ko la kam dia enggak ta he le shwa ki khana bon ke bang school drop out ini je a lot of him pass pin tho shi ni tho shi li tho samne nge snong ni ki bahayeng ang san spa registration te ki khana nang hundang ke badai computer illiterate komno ke ni tho ke to exam komno ke ni apya kania ban khat ke le pe ki kwa ban bam sap na ka education department na ki khana modor ki mi pa ke bam dan bam sio ko by form san spa komno ke sio to Ki khon ki haja jong ka sen ra joai mena ka sngi arpu sau trik uyayong araja arpu ar kilami madan ban penlong ye ka jingle ekmen shat sukra bashi sen chisnem hashwa be ki khon ki hajar kin lei ban rep shiki hali bat ki pentor ban bet ye usmbai ka ba da ki jingkermen ban yo ban khet ya ukba ubsei so kapang jong ka ni ka shat sukra ban ta usnem kalong samoy wakila wa puncho ye por ye wodayo wutip wo nyaw kor But yakini ka shat sukra lapan ya da ka art and culture committee jong ka senra joai lasdang yakini ka shat sukra na do ka arfulai trik jong uyayong araja arpu ar halaki jong ki dong bat kishnan da ka bapan long ye ki jinge le kai drama but hakas ngi arpu sau trik ka bani ka sngi yo ki khon ka joai na do ki long me ki long pa ki khon samla bat ki hep ki barit ki la mi rengkat ka riam ka be ba itnan bat ka ba ipu ipeng lai tho ba kani ka shat sukra kalong kum kapor ban ai bam id kapor ka babsa ba pajia ye ki khon men riu lengba ka jingdon jing em ha ka me meriang ka bala penda pen miang habaro ki saw ayom laong ru ba lengba jong ka ni ka shat sukra kanwan ra ru ye ka jinge e bat ka jinge tli para nong shong shnong kani ka shat sukra kalong kumshi benta na kalat ban sei ka sap ka phong na do karwai ka siaw bat ka shat ka kemen lapan sngau ru ba ka shat sukra kadai kalat ban pen pau por thai ya ka jingpho jingpeng bat ka jingru spa jong ka riti dustur ki khon ka bri u hen nyau trap hen nyau skom
for the initial part of the program, but I'm already overwhelmed by the color, by the beats, and by the humongous participation, the happiness and hope that I see in the faces, particularly of the next generations. We have to honor and keep our traditions alive. Education, development and science does not mean the sacrifice of tradition. Our identity, our culture, our tradition should be held dear. I congratulate you on the lovely festival, and I hope that what is to follow meets the expectations of the large crowd over here. I have only one message, that however intelligent we think we are, we cannot fight with nature. The pandemic should have taught us this much at least. We have to preserve nature, we have to protect nature, we have to coexist with all other living things and have time and space for all water bodies, the flora and fauna. We are trustees for our future generations, and if we desecrate nature the way we are going now, our future generations will not have it to enjoy. I am so proud to be in probably the most naturally endowed state in the country. All the time that I travel across the state, I look out the window of my car and I'm mesmerized at the beauty that I see outside. Please maintain the beauty, please respect it. God bless you once again. Kamokrawat District Cycling Association hak arfulai tri uya yong araja arpuar kalayo ban penlong ye kejing yakop nya cycle kabelas dang nadu kamadan Saint Michael LP School Jakrem hak ba saungut shipara kelayo ya kanam jingjob kejing temu jong ke ni kejing yakop nya cycle kelong ban pensilur na ke bentaki kena bat ki samla jong ka dong ka thany bakin long barabor ke bia pen klan ye kemet kapat lengba kejing nya ya ki cycle lengba ke ni kejing ailat ban mi jakmat bat ban shim menta kalong ru kawi ne benta ban penlong ye ki bril bakin light na ki ki bas neu ki baharu kom ki bas dang ban jele haki ni gisngi kum udrox kan long ru ka kabu ban ye itu itau iwe ye iwe pan ban pen ipo ipeng ye kan ni ka jinya kop nya cycle laidon rangkat ru uba HS ding do ubadai USDO blasong tha jong karani ko civil subdivision Barha kajing keren kajing ukum ukongsan ulapan pau kajing ai kublai na kabenta ka Maukrowat District Cycling Association kablapan long yakum kani kajing yakop bat hakasin kabanungkong kinong job ha kajing yakop nya cycle badon gear kabajang ai kan riu kilometers kilong ugelwat walang ubalapan dep southway point sanpu per minute umacha prang karwan yang ubalapan dep southway point sanpu per minute u Alvin Darsan wanyang ubalapan dep southpulai point hinyau minute ki cycling bom don gear pan kilong Wilborn walang 20 minute Ovalin Karwan yang 20.1 minute but ushan lang nong se 20.1 minute nangta kinong job ha kekerdan sub junior kilong ukeri walang u Kevin Lengdo but ushara jirwa kat ba jong ki kentei pan ka bala siodor walang ka darihun soshang but ka dapi ban siodor lengkoi Hakani gisgi laidon langru nadu u president jong ka Maukrowat District Cycling Association uba Amrus Thongni lembar kinong kit kam jongka kentup de nadu kikme kikpa jong kinong wan yeshim benta Kepa nakali jong ngam expect bapidan hadu kat ne kita ki nomnya cycle kali kalong syaka jingi tenat bat ketika ketong bapi kum kinong ele kai pin pi tumu na koi kepo koi pat bat ngakerben ba kali ke jingnya cycle ke jong pi si kam dei basianya da ke bakmen soba tang basianya kan dei kedon dua jing tumu bat kidon hang ne ru ki nomnya cycle ki balapoi Kibalong ruk champion wat ke state jung i tinga aku blai pi barok badi kini ki kemi ki pa ki don ki bawan on yang jong ki kon hang ne ha ki don ki ni ki ba pai ba don lang ne ki rang ba katukan ne tinga aku blai pi barok bat nga sukmen do bani sim dapat pi berbandon lang bat pi hukum ke sengi kalong sia ke internet ke pi kemen nglai ilong professional lot ban pe ki leng barok
ngai kublai sin pat bat ngai bagani ke race kan long ke job bat nginyo bani I chibit di ginong job lagi badai gi non gear bat gear ki badai bani atinda off road e kublai chibon ni pi ginong peniat ginong kitkam juga association berkawai nangai tui sitom nang yai trai khambak nang bangin ngin mi shibon ki cyclist ki ba khambet om tang manta nei hakis ki berwan nakali kentai bat gini ki banang khamre to ta kani ka puat nei kublai nama damdan ma fi kani ka event kan namlong ka bajo si kendiat ngintip ba ka kani ka MBC ka bui kani ka race nama raglong ban kentiu ya ka cycle kum sports kani ka district ni nama ba menta kani ka cycling ka lakiu ba highway dek state ka ri India ki labun ha ki race event ki ba long keleng ke India but gisu senat susarong ru ba na preng ni ki don ki ba le chimenta but ka ba kam susarong kalong ba menta last kalong ga Meghalaya race ka ba I bawan champion na kalian ki kentai ide nang ni na mo karwa hi bala siudor wa lang godon lang ni I susarong ya kata but ka jingdan ka jang I kalong kumba I mesin iwe ki kentai ru nomor ba ma I de kentai te balai kiwe beda kimla hoi ni de berkeli kata jikeli ba haba ma I la ngiru ngila te kalong kumba I mesin ya kiwe ru kena bakin tristom hakano kalian ka sports kanta makani ka cycle te bat kabakadu hi kalong ba kani ka cycle hi kaya rapi kamet kapat nanti kau cekia jungi buat kapal jeru ia kibun kena samla anak ini ki jingdi kibapen buat kumba kini kisim tak labun taki jingdi drugs ye ke haba kena open bepor nak ni cycling iklet no taki borok nomor ba kamet hi ka kerta hi kata nomor boleh ni sementang ku aban job ni haba kia hi taki borok nomor ladangi le taki borok oh nyem job hi competition tang kata ngai kublai fi barok ngit skamba ni penlong ni sala penlong ru ya kiwe ki race event penlong ha nang ni khmat bat ni la ban khot ru open dual la ni ka borok nakiwe ru ki district na ni all Meghalaya la ni buat national level ru la ban khot kala ban long kata ru ngit skamba nang ni khmat ke MBC kala ru berpenlong ikum kita buat kentiu ya ka cycling ha ka district ini buat district jungi buat ini kena kinyo bercimenta ha ka state level national level buat ha international level dan kejingkerman ti sang kita kentian boleh sibun ki saungut ki rangel kai Muay Thai ka jela bakan thup yu samla penne bor melim ngap blasai bok harbuli mai tison nonglang badus kambor lang marwen kin salet ban mi khmat ya kari India syakalempung kai Muay Thai World Championship kaban long ha Abu Dhabi UAE kaban sedang nadu ka arpeu henru tarik jemang hadu ka sau tarik jeleu arajar arpuar kini kisamla po ka jingalam uba Angelo Sun ubadai presiden juga Muay Thai Association of Meghalaya haka juga por referee badu ba pensuglang sumer kinmi nalaga jong ka jela haka arpeu san tarik jemang haba penbenai kani ka jinglai chimenta haka te ka World Championship ha Shillong Press Club haka nginangkong ka arpeu san tarik yayong nakaliang uba Angelo Sun ulai thu baya kini kisaungut lajit naka jingla aga jungki bani lekai baha haka Muay Thai National Championship kabala long ha Imphal haun opera arajar arpewei ulai thu baka association kalai kenduru yo menteri ki kami lekai ka jalla ban panjing arab haka bade baka pisa tingka bat nguk menru banakaliang menteri ulakular ban ajing arab ya ka association bad ula kenturu ikipaj ba bakin ailem ka jingkershan banyarap na kamta jongki kamtam hakaliang kapisa tingka kenang baka jinglai chimenta jongki haktika championship kanlong ka bajob nyawan na Muay Thai Association of Meghalaya maglay pan chimenta ya World Championship kabalong nadu akun retre ume bat hadu South Africa June tikini na kilong bisa select ya kani ka World Championship ene mulimngap nyukun ya ka South Prakaji alai nang tabla saibok harbuli South Prakaji under 23 years nang mati sananglang South Prakaji under South 45 kg under 23 years
but Skembor lang marweng 54 under 20 years. Ang ni idon ki referee judges mga nang tang idon barus sa pensuk ni ibelawan by belah pasuk naka napo Thailand Phuket mana kani wan kelas championship belum sah huruf lai terik apa Phuket Thailand tila long qualify huruf menlong kumbu international referee judges. Sementara komentasi ini komentasi nyawan ni kalau ban ai ni press kamtam peninggi ka nisem buan sepang kiciknya nomor bangimla publish nalade ada kejungdan kejumpi press dan kerpan pin publish lem limba kejumpi nget ba nyawan hone kamtam ya kan ka ba nimdan fund crisis na kalian ka association na going for support tingdan ni ki estimate group na kalian juga association nilai estimate ni nam tai kena saumut kalau total ulang pesan ku aja haspa banam tai ki official ngilong lailang khandre aja raspa berborok total kalau kendai aja kendai lang ndri ko kendai aja ndruspa begini ki expenditure rumta tengi rang sia wa anin tai dan re rumta financial partnership layo ki la ki nyarap yang soalnya ba ngilayuan menebannya penduduk sport mesti terledehi tinggalai keren lagi batila keren nak phone sport dari trade bayi ongkat ke bangla ya kan ikan drulak insai nak kalian sport nak kalian kesuka berarti hilang keren kam kemudian setaulan mengipat gede po Abu Dhabi kan gede Abu Dhabi UAE po Saudi Arabia mengenai Thailand kiwan nomor 2 Kajisha kiri kinum tunah ya ka perusahaan teli kena hotel kiri tawang tip awaka ne kejia company crisis WPI India kunika atli country bidan pedeng kejia dan juga kemana war ni kana dengan tip kan teli ni koi ki ya kanika championship andai ya paman bangilai ya kanika championship menakani po Thailand kalong kuan new pratli country koi pereng jingdan koreka jingdan kini kepada corona jingdan country kumba absently ke umur banwan rekim 98 poin ketiga championship tengi rumitip yang ini kebantai kan telik nuan dalam mio jerap masih government yang hari pasang ni bangilai dak nomor ba kepisang hab tab nok by fast week yang uni ume tinggal on ni kena berkot ba pasang bantaulan akan nok lenti yang sisien bangilai adab ai ki katang cetai ada World Championship open dengan melasyu ban kelai katarik tingbang sih ban sim bakal lundu kalau ada sport kai bisa kisi bakal bisa dengan yo mesti no dia kalun kalau ini nak dengan India marba Muay Thai ni nang sio ya ka recognition nak full Olympic mana kan kelas po Tokyo bolong mana ni mulai Julai tinggi Muay Thai ngilalong full recognition nak Olympic tiki nagaling ka India kilale parkot ikot sila ha kabaiday buat ban affiliate siya ko ka IOA ke Indian Olympic Association tentang kan Olympic Association ru ko dan pedang kijing kurum-kuram ngimpat solo iyo ban affiliate yang ka hapo ka Indian Olympic Association jadi terkadang yo ya kata balada ngila yo full recognition na kanika IOA ngatrai ning kamsuk nam taga wajib participant sebab memang India habis mengerti klik. Raya mentang ia proket di state, kemudian United Muay Thai Association of India, kemudian Presiden Sekretari ni habis cipia ngaldi, berapa kolong narasit, nela kolong hainu kita kemudian pasang nam taban murah, ya kapan promote ya ka masalah ayah kan ika Muay Thai po Meghalaya berpilihan presiden. Ina kalian Muay Thai Association of Meghalaya ibu kajing kerpat syaki businessman lane ginu ibreo kiba don musim bandai nyiram iki kena jungi pidan ini mata sangu dalam taban promote ban kilik pensimentai sepo kenika apa Abu Dhabi UAE ngadu ka Alfandria Sotri te jun ada kerpat jur yaki bre badan kelat musim kibaran interest export bulan musim menyerap berkantam ekonomi kemat laneki ministers brokat kabinet jongga apa Meghalaya suka jungi berkantam ru agwide ki MLA jungi bar khot ki MDC ada kepat ikiru trailer ekipet yang nika channel nikot kubor ke semi ada kepat jur ki bikin subahan benok senyang
lagi ong bangilayo anak sport yang sayo anak sport ring ku aru kum ke jingkit bok ruang dan ke jingkit ku ko yakini khun semla jungi bami na pri nyotra na ko ta malai ban peni ya sap talen siap ko bare siap te berkai ka kenhun shillong la bet kalalong ka lado ha kaliang ki kentei batchin rang ha kan lempung ele kai basketball ka balatip kum ka second Barcam Cup basketball tournament balapelong daga sengsamla nong po proper hadien jong ka jingya kun final kabla shongshit ba kabla long ha kan ni ka sisa jang baladem ya ketika lempung lawan menpenah perdana na uba Jason Saukme Maulon MLA ka Umsning constituency kum ukongsan ha ka jinga don dekat upa em wan prangs em serda ka ila ka nongpo kum usembot kongsan kiwe pat kiriu khamat ki blai don lang ha ka ne ka sri ki kentup ya uba Ferdinand Kharkamni Presiden ka KSU North Kharsil District uba Ronald Kharkamni Vice Chairman ka Meghalaya Planning Board ki Nangelam Shnong bat kiwe ki reu rangba haba phai ke jinga kun final ke jingile ka ha ka panangkong ka de hapding ka Shillong labet persha ye ka Tlilang Academy ha ka liang ki kintei ha ka ba ka Shillong labet ka la man plim no ye ka Tlilang Academy da san pusau la saupo basket ha ka liang ki shinrang ke jinga kun ka la long hapding jong ka Shillong labet persha ye ka Onik Major ha ka ba ka Shillong labet da ka jing tibit ki nong ye le kai ka la man plim no ye ka Onik Major da nriu puar la san penyau basket man ra sindon ye ka nam la du jong ka te ka lempung la samru ye ki kusnam ha ka degesni ha ka baga Shillong labet ha ki lengi shinrang ka layo ban khori ka song pisa ka basan puajar lembat ka trophy bat ka Onik Major ka balon baar ka layo ban ra ye ka song pisa ka baar puajar lembat ka trophy Karbana ka lengi kintei ka Shillong labet ka layo ban khori ka song pisa ka baar pusan hajar lembat ka trophy bat ka Tlilang Basketball Academy ka layo ban khori ka song pisa ka ba shifo hajar lembat ka trophy
ngamla kan ai kubleru ya kasing samla kabla ibet inga bandon dekat hakan ke sengi bangsa ki kan ke sengi ke bekodor nam ta ki kun samla haka ba kilomet bat kunjuru banyo e kamet ka bakot bakya kube siun ki seng samla ki ijngai bat kunjuru kan ke por mi ba ki seng samla longpo kidai ti babat ya kariti gerustur bat hangne pimi ki sentiu pini yo paila kodor ukasi khara jingi uburam ha yo paila kodor kube siun seng samla ki jingi jngai ke jompi bat ngamla sandai kubleru hangne kidan kibon nadu soba kube siun ye kan ke por ka kodor jompi Jika tungi lapoi shiga bukut jong ke tup kubor, sa chisen pat kublai shibon ye fi baro, tak hadu begini syembiang kublai shibon.